Boni wa Mobile Spare. Kibia hapa my brother. Situpigie Boni makofi mazuri. Akikuja tuwekee hiyo video yake. Si mnapenda Boni sana? Mnapenda Boni sana? Boni Ngai aramurathimire na wiki ino nitugukorwo tukihingura duka yake haria Ruiru. Situpigie Yesu makofi mazuri. Reu ndiramenya wagatiba ungiaga gucemania na atumia magatuka makora haria Ruiru tugakuhura na mboco. Kwa wagatiba niwe namba ĩmwe gukora haria Ruiru. Na ningetaka Boni atuitie hiyo event yake na najua tutasimama pamoja na yeye. Karibu sana Boni. Madhani ya gosho. Bwana Yesu asifiwe. Madhani ya gosho. Jaragia kora ona diko iharĩrĩirie. No Ngai nĩ mwĩhokeku. Mahinda-inĩ marĩ mothe. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Boni ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani. Na mwathani nĩ atũcereire na njĩra ya mwanya. Na nĩ atwĩkĩire kĩama. Tondũ kĩu nĩ kĩama. Situation hiyo nĩ ndĩndĩra. Nĩ ũrĩ waikara ũgakora situation inĩ ũgathikĩrĩria rwĩmbo ũkamenya gũtuĩka maini ti kaũndũ kahũthũ. Nĩ ndĩndĩramenyire aini nĩ mainaga. Tondũ he andũ tũthiaga twĩna tosu na kũrũria nĩ mũrata wakwa mũno. He andũ tũthiaga kũhorera gũthaka puru. Katuthu nĩ ainire rwĩmbo akiuga kwĩ hĩndĩ ndararaga ta itarĩ toro, ndatũire hahũkaga nĩ kũhamũrithio, ndatwaragĩrwo mĩthenya ona mĩaka, ongĩrorwo kana hihi nĩ ngabatĩra. Ngai wa rĩu. Sure. Ya, rĩu nĩkĩo ndĩramwĩra kĩu nĩ kĩama. Tondũ nduka ĩyo tũramĩcarire na mahoya. Nĩtũhoete mũno. Nĩtũhoete nĩ ũndũ wa kũhũthio, kũnyararwo na gũkuo ũguo. No Ngai ti mũndũ. Ya, so ya, tũragereire kahinda-inĩ karitũ mũno. Twĩna andũ akwa ta manager wakwa gwĩtwo Iva tũkorwo nake gũkũ. Nĩ tũhoyaga mũno na Ngai nĩ aratũringire kĩama. Tondũ despite maũndũ macio mothe nĩ tũrehokire Ngai and he came for us. Ti mũndũ. Actually ona nĩ andũ anini maramenyire ũhoro wa nduka ĩyo tondũ tũramĩka ũguo tũkirĩte. Ona judges ole othe maranjũragia kamera nĩ hĩndĩ ndĩreciria gwĩka kaũndũ. No ndĩrakiraga ũguo tukang'eng'ana tondu kiugo kia Ngai kiugaga ungihoya taru mahinda maria kaundu kagambirie korwo ni twahoire na the next morning Ngai aonekane, Ngai oke atwikire kiama kia magegania kaundu kau gathire, tutingionire hinya wa Ngai na tutingionire onene wa Ngai, but it took time. Ngai ugaga okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. So that patient ni turageririo na ni tuhotete tondu we ti hahũthũ andũ a Ngai, ti hahũthũ. No Ngai nĩ mwĩhokeku mahinda-inĩ marĩ mothe. Ya, na tukahingũra nduka on Friday. We are fully stocked. We are fully stocked. Na twĩharĩirie kila kĩndũ, we are ready. So mũngĩhoka Ngai nĩ akamũrathima. Na ũngĩgekora handũ hainĩ ta hau ukamenya ni kuoya na gũrĩngĩ. Na Ngai nĩ arigaga ciama angĩkorwo nĩ ithuĩ tũkũrũgama rĩngĩ. Nĩ mwathani. So God bless you so much. Tukutane Ruiru. Si tuongezee Boni makofi mazuri. Si tutasimama na yeye on Friday. Tutasimama na yeye. Najua Bishop amejiandaa kumfungulia hiyo duka. Tukimaliza hiyo tutawaambia tunafungua ingine wapi. Mwambie hatulali. Ambia jirani yako hatulali. Tunafungua ingine.
tukifungua hiyo on Friday, Sunday tunawaambia ingine tunafungua toro ni kore Ngai woyanaga ringi. Amen. Tupigie tena Boni makofi mazuri na mseme aendelee kubarikiwa na Mungu. Ni neema imembemba. Ningetaka kutangaza hivi ndani ya JCM, aikorwo ni wigua no wende kuina kana ni withiini waku wi muini eke huthira kigo giki, aikorwo ni wi muini na ni wendaga kuinithia kigoco, no wende kuinithia worship haha kigongona-ini giki, leo ubaki abira jina yako ni winaga we akwira atia neinaga, mwambie leo mbaki. Jacinta ataona watu hii side, mtabaki hii side na mimi nitakuwa hiyo mkutano. Kwa hivyo bishop ameniambia tutaongezea watu kwa praise team, watu wakuwe wengi. Amen. Na pia kama ungetaka kucheza vyombo, either drum set, keyboard, guitar, pia ubaki hapo. Ndio hii tuweze kuongezea watu waendelee na kazi ya Mungu. Si basi tusimame na miguu yetu na najua tutabarikiwa na Mungu. Amen. Kama tumesimama hivyo, najua bishop atakuja ili aweze kuendelea sababu ya matoleo. No turogamete ogwo bishop, nilikuwa nimesahau, unajua tuko na Devi ule kijana yetu my bishop. Na nramenya ni yakwamite haria thibitari. Ile grupu yako ya bishop ordination imefanya kazi mzuri wakiongoza na Anita na areas. Na kwenda kapiru gatigarite ka kindu 950. Na gweciria Anita monete kindu 200. So leo Mungu akikusaidia my bishop, tulipia ule kijana yetu Devi pale atoke ofisini, neema ya itakuwa ni mzuri. Sitakuwa ni mzuri kanisa. Kwa hivyo najua bishop atatusaidia hapo. Tulipie Devi hiyo kabil atoke hosi arudi hapa kanisani na ninajua tutabarikiwa. Uko tayari tukaribisha baba askofu? Uko tayari? Basi inua mikono yako tupige Yesu makofi. Baba orengene doka ukwera ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya andũ ciakwa ikĩonaga baba orengene doka ukwera ni wega mwathani ujareire metha yaku baba mbere ya andũ ciakwa ikĩonaga. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Pande hii Bwana asifiwe. Muko salama? Mulikuwa na wiki nzuri? Muko hai? Bwana asifiwe pande huu. Sasa uliza huyo mwingine, ukiinua mkono unaona kama bishop ataingoa. Bwana Yesu atukuzwe. Na pande hii pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Angalia jirani yako mwambie this is the right place. This is the right place. Ucoke mwire kundu guku nigukoragwo na Ngai. Mwire angikorwo ukire utanyite kumuona. Mwire itikia no uri muona. Tondu Ngai e kundu guku. You know something, I was thinking about something. Na ndeciria ndona atiriri. Satan is never afraid of your Monday plans. He is never afraid of your Sunday plans. He is afraid of your Sunday.
because you might hear something that will change your life. Shetani haogopi next week vile itakuwa. Anaogopa zile dakika utakuwa in the presence of God. Kwa sababu anajua unaweza fanyika kitu hataweza kujistahimili. May you become something that the devil cannot trample on. In the name of Jesus Christ. Amen. It is our giving time. Hallelujah. I said it is our giving time. Amen. How many are blessed to give? If you know that you are blessed to give, just lift up your hand and say, God, thank you. God, thank you. For the little that I have. I am about to share it. God, continue blessing me. Continue expanding me. May I become profitable in my life, in my business. May I encounter profit. Say, my God, continue opening doors for me. Continue creating highways for my life. Connect me to greatness. Connect me to opportunities. Say, my giving is a seed. May it germinate in Jesus' name. Amen. One thing I know about givers, because I'm one of the givers. I love giving cheerfully with all my heart. One thing I know about givers, they never think about what next. They think about the next thing that God can do. If we ahayani totie uragia what next, tugaga what God will do next. Amen. And I want you to have that faith that God can do abundantly, exceedingly abundantly above all. Amen. And as we are about to give, remember that in JCM, as we give, we revive hope. As we give, we create future. As we give, we finish worry in people's hearts, because we are a giving church. When we give, we also give out. Amen. Nataka tuombee sadaka zetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunapoenda kutoa sadaka zetu, zaka na fungu zetu, shukrani zetu, mazao yetu ya kwanza, Bwana, tunaomba ya kwamba baraka zako na neema yako Mungu itakuwa pamoja na sisi. Ninaomba Bwana, kila mkono ambao umebarikiwa kutoa, Baba wetu, uzidi kuinuliwa. Wale ambao siku ya leo Mungu wetu hawana bahati ya kupata sadaka na matoleo yao, lakini wametoa moyo wao kwa ajili yako, hiyo ndio dhabihu ya kweli inayokubalika mbele zako. Baba, wainue viwango, wainue mifuko, wainue katika mazao, wainue katika mifugo. Na tunapojitolea kwa sababu ya kazi yako, tunaomba ya kwamba baraka ziwe pamoja na sisi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. For the physical offerings, tutakuja hapa mbele. To the online church, to the online church, our M-Pesa number is there. Na ujue M-Pesa number yetu, diaspora account, iko registered Benson Kamau. Alafu paybill number yetu 625 account JCM 2023, kama imeshikana itakuletea jina letu la kanisa. As we give, let us all give generously in Jesus' name. Nedute tuakudu kuraya ihoya lea kwanga ya kaingwa dagwetere idio kirene kiruta irima inere amoro. Nedute tuakudu kuraya ihoya lea kwanga ya kaingwa dagwetere idio kirene kiruta maine amoro. Eke ke gozo ni kia pa.
wake tondu arathima uria kwenda giki kigoco ni kia Baba ni tondu ni anyambararetie kuma riri-ini uyu nginya ungi aunditie ni Mwathani ajoete iguru ria ihiga ekira kanwa gakwa rwimbo rwimbo rweru ndimũinagĩre kĩgoco gĩkĩ kĩnene ajoete iguru ria ihiga ekira kanwa gakwa rwimbo rwimbo rweru ndimũinagĩre kĩgoco gĩkĩ kĩnene Soni kia Baba ni tondu ni anyambararetie kuma riri-ini uyu nginya ungi aunditie ni Mwathani kundu kura ihoya riakwa Ngai akaigua ndamwetereirio ngirĩrĩirie iruto irima-inĩ rĩa muoyo gĩkĩ kĩgoco nĩ kĩa Baba nĩ tondũ nĩanyambararĩtie kuma riri-inĩ ũyũ nginya ũngĩ aunditie nĩ Mwathani. Tithers, thanksgivers, aria mena the first fruit, munaweza kuja ili tuweze kumtolea Mungu wetu. Nakorwo ndamenya muigana wa matuku makwa aria mandingĩkĩhia nakorwo ndamenya muigana wa matuku makwa ndatura ndĩ mũthingu nakorwo ndamenya muigana wa matuku makwa ndatura ndĩ mũthingu nakorwo ndamenya muigana wa matuku makwa kwaria nyotagira ithima cimaĩ notagwo ngoro yakwa niĩ kũnyoteire nakorwo ndwarie nyotagira noguo niĩ ngwĩrirĩirie. Amen. The Bible says that God honors the sacrifice of thanksgiving. Amen. Ya kwamba Mungu anaheshimu sana. God honors, and whatever that God honors, kiria Ngai ahete gĩtĩo onawe ũngĩgĩtĩa nĩ mũpatanaga na mũndũ na Ngai rĩ macemanagĩria kĩrathimo-inĩ tondũ the reaction of God when he is happy with you, his reaction is blessings. Praise the name of the Lord. Ngai ona ũngĩmũrakarĩra ona ũngĩmũhĩtĩria ndangĩkũraga. He cannot react to kill. No gũkirĩra gũkiragĩra nĩkĩo iguaga Daudi akiuga atĩrĩrĩ ũngirĩire nĩkĩ. God cannot react to kill you, but he reacts to bless. Ukifurahisha Mungu lazima react. And this is my prayer. May God react positively in your life. Ngai arogarũrũka tu agarũrũke ũguo eciria gũkenie nĩ tondũ wa kũmwathĩkĩra. Those who are honoring their 10% and their tithes, it is an order of God. Na ugete, try me and I will open the windows of heaven for blessings to come like floodgates. Amen. Hizo baraka zikuje mpaka mkose mahali pa kuziweka. Na kwa sababu watu wale Mungu amekumbuka kama akina Boni wamesimama hapa,
May you tap that anointing of being remembered by God in the name of Jesus Christ. Let us pray. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tazama watu wako hapa mbele kwa sababu